Омануш градињајек црква према Јемен, соске кикјаба вена гужва и лескири црква на Авена. Емо мануш си не доста зоралоим силно. Аква мануш реши ја тарпери љубомора, те Авел те уништинел и ќаба. Мега дја војска со синеле кослони, а сине екслони кова со Пиравела сине Алаф Махмуд. Ослони која дикля дека цидела према ослони по никако гелас не те предложинело дрон према и Мека. Што ми раненале према Јемен, слони Пирела. Која два моменти плавален, одобор насилно сине аква Ебреха со таро Абдул Муталиб Лилян Нестар душел деве. Рунја прием каква Ебреха каакел алунте дема ме деве. Тогаш ако Ебреха каакел ме мистингјум дека ту кавете роде и ќаба матерушина. Ема ква o Abdulmutali po papo e pe camberescro cacao shuma na cari. E ќaba e si lako rosaibia e movka rakela. Ama no sabia cale de vengoro mesiu me malum tirane mere deve. Ќa dia situația kva nasmičko, Джала према ќаба те рушинел, мислинела дека и ќаба и тало обично е керсарсао кера, но го авсадило. Ќа каја ситуација Аллах Азza wa Jalla објавињаме ке целосно сура ко Курани сурето Фил. Елем тере кейфе фа'ала раббука би асхабил фил. Emzarna diklan toro gospodari sokerga esai piensar estonongoro. Sokerela pelafi o Allah Azza wa Jalla sile peri voiska e makari go Allah bichagya yakiyato ptice kolaso vikinenas nebe e babil. Sekoja ptica Piravela sine potrim bara. Upra peste. Ostavingove lopučive kotar lena sine o bara akala ptice babil. Akala ptice babil lena sine o bara baško akavatan muzdelifa koto hađije kedeno bara. Soske sarandu enja bara Sebepea so prvo dive ko gitalo Bajrami o hađije ko baro šeitani fordena efta bara. O duito dive fordena ko tikno šeitani, ko sredno šeitani, em ko baro šeitani po efta bara. Em isto agaro trito dive fordena ko tikno, ko sredno, em ko baro šeitani. Sala çilote fırden kotrin tana bara şeytaneske lanetullahi aleyh. Acaba italo tesno povrzime koga trebelas ne kurbani tovelo Ismail alaihi selam. Tumen janena deko Allah Azza wa Jalla prekusuno objavingej Ibrahimeske te çinel pere çave kurbani. Se osuno italo Objava tari strana Allaheskoro. Ema cariga trebela te zapazinamen ko su ne tena hovava. Oi hovavel upravo suno o angi upravo Kurani. Ća dja situacija o Ibrahim ali selam va kerga pe čaveske o močavo medikun ko su nosar kerava tut kurbani. Ema odgovor Ismaileskoro ko o moda izvrši na dva svoji tuke naredimo. O šeitani lanetullahi alejh prvo so kerga keloko Ibrahim alaihi selam. Em kava kereske ma izvrši na kava kvajtalo samo sunutaro šeitani.
O Ibrahim aleyhisselam svesno kakava lila efta bara vrdinge upravo šeitani. Dikao šeitani ništo naštite greu ko Ibrahim aleyhisselam, Джала понадурга ко Исмаил алейхиссалам, вакласи о Исмаил, дали си свесно то да трешингате чинот од курбани. Тогаш далиля о Исмаил алейхиссалам ефта бара фордига управо шейтани. По краја чилолеске те джалки да Исмаилеске дин, ки хаджера коте какрел о хаджер, торо ромо Ибраим, Джанеали дека керган ниети тере чавете чино курбани. Ем тогаш да и да и лиля ефта бара фордига управо шейтани. Емодо тара чило ајбео хаджие ко трин танате форден бара е шейтанеске лаанетуллахи алей. Кокола тана баш ко те правиња по шейтани лаанетуллахи алей е Ибраимеске, е Исмаилеске, Eme Hacerak. Yakalamen kanaka başlara duvatan dediken Gonte ke delape obara zada o hacia de Chivel Barensare Şeytaneske lanetullahi aleyh. Ina kakvana rekunape Mešarul Haram. Sveto mesto Allah na rekuingjale se akvajtalo Sveta tana kolajtale povrzime e hađilukoje. Čulo telefoni si ide tu i posto. Koji nisu jave telefon teroris. Летре Алмакур. Да, те ги оглашали исто с цента. Не, нашите. Исма арапско бремани да Шај ти перу. Шај перу. Електрушинги не знам. О, вери. Inapokai social sineko Arafat, te джанен дека низ цело Арафат наштите тергјоп и сили одредиме границе од кај до кај шајте шелтер. Значајно со снеко Арафат о пекамбер алислам која два танкер ја преди палуни худба. И менга два мутреа некомор васиетија. Јектара два васиетија о пекамбер алислам ва кергја Мукава туменге кој манети, ту извори ако и керенату премаленде, никоја шта неко далалети товен. Мукава туменге од Курани мосунети. Меѓу адава пекамбери алейхиселам ва кергја, ем нарединава туменге васиети, те поступине шукар према томаре ромња. Аке фалале на кај Италија дија џамија Меџидул Харам, а мен моментално се маке акарига ки Музделифа. A cariga italo hađije koga a vena teke den baraka itali a dia džamija kota cariga Allah azza baš objavinja kuransko ajeti açal i Muzdelifa açal Mešaril Haram. A qua italo Tomari desno strana. Ta tomari desno strana šajte dikeni džamija. A qua italo od tankoto hađije kedena bara. Kedena bara znači офтало Сарди Пољана Карига Сардикава смени салило целосно Уло сако мермерија која сине порано ништо на сине освен цело Пољана агар пара. Ема каригот како кедена пеобара о хаджие кога амен кълдинаја
Више Байрам намаз, онка кълдинено саба намаз према имина. Акатаро хаджи еко диве байрамескоро, ленапе ем джана према имина. Јек важно ботитева керафтуме ге труја лимина, пренесингјо лаки джамија емина коро, o pejgamberi alaihissalam këldingasin e namazi sa e pejgamberenca kwa kava than i xhamia kimina o jek rivajti isto prenesingela ke adja xhamia o Adem alaihissalam e Mihava započmineno doriga poro zajedničko živ dipe. A kanako amaro tron prema imina, ostalo povrzimo ibadetea, agarso o hađija suneti preteđa ko Arafat, o hađije ostoto dvijeta rođul siđe, a vena tariga ko Arafat. Pa taro Arafaton tari mina džana ko Arafat. Откако одиве байрамескоро сунети тало о хаджие ки мина човена трин ракја. Кадикена карига ачаладија намена поставиме и тале шаторија. Но претереса ко шаторија касикавгјовел туменгете дикен коте о Ибрим алейхиселам Лиля е Исмаиля алейхиселам те чинеле сар курбани. Сар ули ситуација товело Исмаил алейхиселам курбани. Кога решингјави алейхиселам пе чавете чинел сар курбани, дикен очаво кова таква лукемја одаденост премо Аллах и Аллахескеле аззе ва џел. О Исмаили тоаш ка крел предадеске о модат. Кога ке извршня лескери наредба те чинема сар курбани лек шело панде ме вастаеме пре. Со ек единствено цел мате мрдинав е мадале мрдибаја те на керав туке штета те на чинеторо вас. О модат, кога калете чинеман, мошеро нековел нателе, ма дикман директно комуите асарил тут жалпа на штит извршне Аллахескери наредба. Мо модат, кога чинеман ваздете пантулке наопре орат мороте на прскинел тут, ко пантулке ми дајте дикел морат, па пало довато вела секирација. Кога два моменти кога уштингети извршине на кеа наредба, тогаш ало гласо таро Аллах аззе ва џел какрел о Ибраим, како Ибраим извршингјан туторо суно, а обакро Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар ва лилахи лхамд. Ко крајо Ибрима сакла Аллаху акбар, Аллах тало најбаро, емо Аллах само туке и захвала ачола. Ja Muhammed neki findel haza mekan indema dhebeha Ibrahim ibnuhu Ismaila neki fshuej e magare kurbanea kurtuli salilo o Ismail alaihisselam tari çurik Janena kole kurbanea sines menimo falalen sines menimo e kurbanea kuaso lilale kovaktia de meskolo tarosoldu i prala. Ene hu haza mekani Ahmed? Nakja karigat.
Значи кади кентар тумари лево страна, адава тано коте о Ибрим алейхиселам лилате чинел пере чавесар курбани. Адава итало акарига кеа лево страна, кај со Италија кала светке, која кава брдо со дикена кеа планина, о Ибрим алейхиселам лилате чинел курбани Исмаиле. Дали дикена кеа планина ангитуменде? Макарига кај со осветлија упреки планина. Тари лево страна тумари. Тамам. Јемши Калил. Значи тар тумари страна со светинела и планина, а карига о Ибрим алейхиселам ле Исмаилете чинел сар курбани, макарига хулило о бакро таро дженети сар замена Исмаилеска сам. Кја плана тар тумари леворик? Дали дикена? Акарига итало адават. Коле бакра итало сменимо бакра ко време ко Адем алейхиселам о чавелес киро кабиле мохабил. Нели о хабил дингја курбани бакре, два бакро чајролас неко дженети, за да о исто бакро те авел сар куртулибе Исмаилеске алейхиселам тари чурике Ибраимескери салаллаху алейхи ва селем. Аке тартомари десно рикталя кариго шаторија о хаджие кога вена кимина, ко диве Байрамескерон трин диве акарига бешена. Карига користинена он те фрден нели обара ко шејтани. Кана джа ко дром, ко те викнапе джемерат, тоест ко те охаджие джана те фрден обара ко шејтани. Адава ка дикенен тартумари лево страна кај клолту менге, те дикена адава тано хаджие кај джана те фрден бара ко шејтани, ко диве Байрамескоро. Правен туменге о завесо до тартумари леворик. Тартумари лево рико ква со дикено светлимо ко трин катија, дали дикена? А давај тало о танко те фрдела пе обара ко шејтани. А два тани клапе джемерат, значи ситумен тикно шејтани, средно најбаро. Кај со светинела сар планина со дикелапе. Дали дикена сарине? Се дикена на не шанса каригате на мукена на не паркинг ки мора само ко накибете на келпем то објаснингјове. Иншалла Аллах келту менге насипи ко хаджите авен те фрден бара премо шејтани. А онај баро шејтаните му дара на мен деко амаре калбија. Те си да амаре злобна мисле иншалла ја раб. Иншалла каля амаре ајбај амаре била че табијатија те му дара ја раб. Валај декелту менге насипи кимина карига те терген саро пейгамбери алисам со тергјола сине. Чилоа менге панда те дика и планина хиракери, далјаде иншалла ка завршина амаро зијарети акалера кјакоро. Чивакава харите перзу. Koborti kenar.
Кале одјавина ментаро лайф. Олај нека наградне од тумен да со сенсне присутна джиамен, да олај секоја хајри нека дел тумен. Ем секоја маро следно дружибе, ковен информириме на бистратумен комаре дове, ем комаре најшуже доживување. Олај нека делтме секоја хајри, бирингјама кава нокно зиарети се бепеа, те нашалао гуже се акарига кимека пенглола преку 10 милионја манушаиси, емо автобузетари гужва километарско одобор дурсо мукена е патниконен, те на кераленге парипе, а кари го дивејтало доста тато и бирингјам са алтернатива со целто леснеум раджи до неге, а узиарете кера ракјате, те на не гужва, рахати, смирено, те дикемпескиот тана, иншалла Аллах азza wa jal tovel razia sarnendar amendar açala kva ziyaret lukona dinama da tumeno familje su isi tumen kjumra diklenlen saste šukar ko šukar raspoloženije mase kirnin lenge inšallah za kratko koventa maškar tumende zajedno te spodelinen i rado se umrati. Ove na leske kva rakibe. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.